mizo thalai te hian profession sang nei in heizon na kong sang kan dap chho mek zela mani tuina le thiamna manga heizon na dap tu te lotlin na kan mu chho mek zela tin hetiang lama po zirna inzir tirna kan war sawa tuntrum youth program huna skill development and entrepreneurship hianin Nancy Lavskin te bi chian na kan lo nei don ani Suzanne Lalnunkimi nia lai buitlang a hian kanu le paten kan khosameka kan chung kwa hi member paruk kanya chuan Nancy Lavskin a hian co-founder kan mek ni Dr. Suzanne Lalnunkimi donation youth program ate hun min pe ka wangin ma sain lom thu kan han soya in Nancy Lavskin kan lu chil tak tak ma in azirna lama te hi background tle ma zong in han shil thiam le Paul song pani thleng ka chu ka hun tam zo ka chu aizo la han ka zira chuan class 2 le class 3 ka chu shilonga han reilo te ka zirvia ase ka shisial na thalo wa han ka hota chuan science ka zir zo khanin kum khat kha arts ka zuk zir le ni general BA ang khan tan chu min nuwa khan ange zan khathil thu a hanin kan ril ro han thlang le thu ta chan dental ha kan zuk zir le te de Bangalore a khan chan sang ni le somparu khanin dental ha ka zir chakta dental students dentist te teng alama chong da skin care lam panga te kan lut le de na kina hi kha kha chu kan la sei zau tu ra ngai la ani le Nancy Lavskin hantia hianin atu nge Nancy hi min shil them le Nancy chu kan una zinga te bernita ke ma na kan una wa hianin pali kan oma ke te berdo tu chan kan naw le che Nancy nita chuan tu na Nancy hi shimla hian dermatology third year na nim ve mek toin ka shia April khan chuan third year na nia chuan ani hi an soizau ve de lekela azia te hi kan una wa he chan tlem na dang dai ve de leka kan una we chu tlem ma je zoi le chong tam lo hi kan ne ani poi je zoi chu ni thawa chong lutuk lo ma se video siam te Instagram ma athla khan post hi nuam hi ati topa chan chu Nancy chan chin chu ani deu me ke ma tanga ka soi thei chu ani chuan hemi Nancy Lavskin in hanti hianin khami Nancy ming choi chodin han sangal deu top nge inti don hemi bulin tran dona hianin thil dang idea tangte in name aming vela hianin ke ma chon innam no ina ka nei me lawa ati lai khan February sangni sompariat khanita chu coaching class akal zo entrance epizo holiday lai khan aizola hanaron kala chan February khanin kati dona te ta po chanin aming chu tiang chuan sang ti pot discussion omlo ke pe to Delhi khan coaching ka kala wang khan ama thu khan kan Nancy Lavskin khalo tv chu deng chan ama han bul lo chan ma seber ni chu engti kumvel nge hemi bul atran tir vel hi chu February 2018 khanita chuan ke kha chu tahan Delhi coaching kala chan March han karon ho veleta ta chu Nancy nen kan om duna chuan April han result kha chwa ta ka wang khan Shimla khan seat kha mu da lawa dermatology kha chan April a kha chuan Nancy kha kan thlaliam ta chuan May atang chuan ke man tun thleng hianin ke ma da chuin kalo teacher ta ni chu tun chuma hianin Nancy hi kan bula om thei shi si lawa zirna wangin tro amaro chu nangin khoi chun zoma helama in line in profession han ngai tu chuanin nangma phe chuanin dang dei meya ma se chu Nancy chuanin hemi dermatology a seat amu azir ma atangin hemi skin lampang kha lo tui to ani ti kha shiata khami ma anzir tak tak ma po hetiang lampang alo khoi chan dan hi min han shil sak min han sei sak them le
chu coaching an kan lai khanin in a han anom deuh top ta chuan le khan zir mop mop patiang le kha zir lai stress lai te chuan mai de lo bol ta mi chu khang hun lai khanin hun all khan nei bok ta chuan YouTube vela te enge DIY skincare treatment ti ve kha en chin ni tain ka sia chuan ta khanin ama han a tha ti ang kha asiam chuak ta chuan enge chu tiangin han zir po nei chuang lo emo hetiang athil siam te under dermatology enge emo MBBS textbook a po chuang lo chuan tia ama YouTube vela a mu chua siam khani ta in ka sia he chu chuan ke ma chu sei le Thailandia dental lam kanita ha lam pang ne chuan in kai noi utuk lo ta ma se tlema in kai noi ve na om na chu skin care lam cosmetic po hi science achanga chuak anita entinan cosmetic lampang cream vel siam tu te po chemist kan ti pharmacist ang hinita science background ni hingai ta chu dental lama han khatiang lampang khal pharmacology te po kan lo zirta skin anatomy te kan lo zirta khang background kha chu nei lo wilang chuan tiang hi chu enge thil thar siam le tur pon idea ka nei thelawang mase kha tiang ka lo nei awang khan thil thar ka siam don po khan ka chiar khan in ka she thiam ning ka share thiam lo pon Google ka enjan ti kan midang ai chuan minol pui ai chuan in nge ka she chak deuing ka share the science lo the subject hi chu in relate ve ka tin skin lampang a po kha tero then ani le hemi in tuna hian in hei in unawin in siam chuak kan ti in till in products te himin han shil lok them le bul kan chan na ve te chu hemi te hinia glow mask kan ti meya hi glow mask kan siam nansi siam masak ber kan ta hi chan chu sang ni le so parian chuan kamino khan body scrub hi kan te hi chu sang ni som pakwa khan kan releasing ka sha hi taksa chul na turang chi khan ta kan siam le ta he ke mani handmade big ngor khan ta abak he kan chop chwa he chu makeup brush ni ta he chu ke mani label ke mani brand ang chu ni ta ma se chu te ke mani kan siam chop lo ta a bag te kan treat chop ni lo ta he chu third party manufacturer kan ti ang private labeling an ti meya manufacturer khan a model khamin lo mu ta chon a model kha kan thlanga chon ti khan kan logo khamin da sakta hemi kan siam runga da wang te khan hemi enge mi po khan mi mit te kha ala ve em ta ni thil haute mani se chon he ta han mit mul lem gal lo nei le ada te pon Nancy Love Skin ti te kan da ve ka chu tiang vel chan ani me kan thil siam chu he ni me ani le tu na hian in hemi ho hi pho chuana dor ramo haizola in name Millennium Center son dor kan ne ve third floor son chan hebak a hian Millennium Center ve ka son munlia kan da chan aizol chu he chon dar de hian kan da vak lo kan da ni a om khom de le ka e chu kan thil ti swal chu ne tun no he kan che chwa ka chan hebak a hian khodang atenang kolasi mamit long klai lung le ti te hian in min dor ve na sa chan Mizoram chung ni lo Mizoram pon Arunachal mase Arunachal anga te chon kan la thon swak tam lo tuklo Churachandpur ki kan thon swak na sa chuan Tripura Agartala te po kan thona Nagaland te po hi kan thona ma se duang chuan kan market hi la thavak lawa Shillong te po kan thona a mainland hi chu kan la thleng phalu tuklowa Delhi kha chuan ve kha chu kan thona ma se kha po Mizo dor thau khanita chan north east ta he chuan an run shechan ve to lutuk Mizoram chung pon lama po chung how in customer chu in te teng chu Mizoram pon a point lo thon chuang reng to kan share lo in state pon a chang chuan engtin nge an ron share cheu kan ti dai teng nia ke po ka she chiang to big lo enting lo shet ma se Instagram chu ninge yanga ka shet swala chon sang ni sompariat khan kanau kha chu kan soi tong in thlak thi post anwa ma dita chan tlem yan in followers ka anga ve de ulaka is sang sari vel followers an eng ka sha ke chuan eng vak ma ka post ngai lo za thum vel ba ka nei lo tu na post zali vel ba ka nei lo ta ani chun sang sari ne ya chuan ta han a post ta eng ka sha chuan YouTube vela ka en hian in enge business run dan tik te en hian Instagram business account nation turan tia so da jang chuan Nancy Love Skin big han Instagram page ka kan nei le ta tu na hian followers sang ruk le ti hi chu kan nei via chuan chu ta jang chuan an lo share chuan social media man jang kai chat zia aron lang ta antinan ke ma po direct mi ne na va thil zuar tu chuan ka thiam lo kan thil po hi
mi ka zor om kala shelo antinan he le vero chal tu tiang zo hen tu ma he kala shel om kala shelawa Instagram hen tiang kan post chuan an lo mu ve me ya changkha ba ka khan I namdanga po khan a chen chu mizo chian nei ten lo neta kan mizo pui te khan he mizo siama ni hi ti khan lo ko mu ve ya kan lom the em ma tiang khan chang kan lom na ber chu I mizo te ne na connection po nei lo Instagram page thalak lo mu ve to pa chanin a chat karinga in page ka mo ka lo cha ve ti hin om ve buka yang chu tiang chuan ani me an chu tiang chuan ni deu me an shat na tur chan chu advertisement tiang ti kan la nei vak lo mo Instagram page ni deu top me social media mizo te pon man dan kan thiam chho zela kan online ring mo hun tam tak kan khora la ma ro chu kan sum don na ti zau tur po khanin kan social media te kan mang thiam chho chana halo mom le mai ani le namdang state pon atang chuan tin ti le tiang anron order hian heta Mizoram in shal nen hian aman inin ti ang nge shipping charge te in han siam vem o ti ang India Post kan mang sa e atan man tu dang om chuang lo India Post lo wi chu om chuang lo e shipping a hejan in northeast a hejan 60 te kan la ve chuan in mainland lampang a hlat de hejan 80 kan la chuan order lo tam de chuan a chang chu za le ti te lo ne khang kha chu kan ngai dam top me chan chu Amazon a te in shiang Flipkart a te free shipping then provide here free shipping kara 80 don emo 60 don shipping charge and charge ka chuan service kha thalawang ti kan lawa chuang chuan ui de thosi khan 80 le 60 chu kan la ti ve ni chu nakina khunten kal zela nga IG ringot lo Amazon Flipkart ti vela te pokan lo mu no me the ni tera ani le hemi glow mask iti hi hemi ya tong hian in bulin tran kha ni a inti tir vela tunang hian in min an du in ringem nge khami mark khami vision nei khanin in han siam chuak soile te chinela tu sumdong thiam kan ni lawa sumdong thiam lo na chon vision kan nei thui vak lo chuan a potential anei ti ka shed na chan chu Instagram page kan nei khan namdang in minron dor ve chang khan potential anei ni khan ka share chuan khaba ka han kan kas chu advertisement te po kan siam vak lawa chuan emo milar kan ti ang chi followers nga ang te he milo story sakala ti anga han ti hi pakhat ni vel hi chu ka va be ve to aba hi chu kala bengai lawa chan khami chungsi khan demand kha lo om ve zela advertisement ti si lo khan mi nan du zia ka mu khan potential anei ti kha ka shed chhota ning ka sha ani chuan a mang to te in midangan recommend ve le zela sai so ka midangan recommend ve zela word of mouth nge khata chang khana lo dar zau in products chu a tha ani ti a hriata ani le hemi body scrub hi heng ti ka chang nge in siam tran body scrub is March 2019 na chang khana nya tung kom hian product thari kan nei thei mi alawa siam tumbo ka nga ma se kan la ti lo tu na she chuan kan khen na zero lo ema tero ani le hemi hi ente teng ahman ruwa entinang glow mask kamo body scrub ahman ruwa how hi Mizoram raw materials how hi Mizoram lakhom tur om ve vek nge in cha chok thin raw materials chu a om lo ang tluk entinan ser thlung ko ro ta he chon kan tela ma se mizo po hen an siam vak lawa coffee hi chu Mizoram po om lak tur khachu kan zong ve ma se are ta tama wang khan sana wang khan are Mizoram mi kan man chuan are ta sang chuan kan thil man kha sang le zel dona chuwang chuan I phai lama tring kan cha chok vek kan raw materials hi chu ani le hemi a products a lalut char charel na kina entrepreneurs lampanga kan soi chole tu ranga ila hi hemi heta a processing mo a process achonga a packaging te heta products te a market hemi in process dana kha min han chil them tin aizola nang mani in atang in siam mai nge warehouse te na ni vetre warehouse zula nei lo in atang kan siam in apo khan kan room kan room te tang khan kan siama tuna chanin office te in kanin noi han kan in thowa hianin kapaten in min lwa tira ta chuan kan siam ve a packaging hinya a packaging vel le production hi ka soi ka tuina berania ke ma chuan a skin care ang zong ka chuan lo da that shi tela hemi packaging hi chu aizola han kan le thina chuan a sticker vel hi chu zarkota han kan print tira chuan a ribbon te po aizola kan le ingredients chu hemi ingredients hi Madhya Pradesh te Gujarat te Karnataka kho khada chang pon ni lo kho pali panga vel changa lak chwani tai ingredients ranga thi
chuan ka soi do chu mizo ho po hen thil kan siam ve nual to ta entrepreneurs te pon tam to pickle siam te pon tam ma se an uluk ngai lo thin chu a packaging hin uluk lo tia an da de to pa chang le aman te potian an mani kutten an zia ka chuan i keni po atira chuan achang kang bik lo tu na mi po hi du thu chu la sam lo ma se i tu soi thil kan siam hianin thlak e thelo ta i ve khat po hemi sarang hi omlo wangin hemi hi kan mangta I hemi hi ani to lo mi customer khan ron boy ngal ringot I tlema angai anga thil kalpui lo chuan atira po kan sticker te a waterproof lo ta a pher zela ro sur lai te khanin ka ken chwa te khan a pher noi as a customer te ka chan min lo shathiam lawa tiang chan I marketing lama he chuanin kan la sang lo wang renga kai ni hi tu na hianin kan hnuaia hian keima chertelin pali chau kan thoka chan pali a po chun pakhatin dora nga ka chan office an pathum chau kan thok ta ni chan pakhat chan facebook alo siam chur churanga chan pakhat chu I tlema I order te omin post office ate kalanga ki chan customer biak le achang chu keima nge pon ka va sem thin ta chan ba khon te khat te hang an ta chu tegin I marketer kan ti angchi vocal kwala I poisa te va khon ang hi kan la ne lawa khalama ha chan zir tur le ti tur tam ta kan ne marketing a chan nang mani nin kop vel vek mai mo singa chang ti de vek mai ni tu na ani chon tu na thok tu chu mi pali te chu mizo chalai vek an ni nga chalai vek alo mom chin le mai nang mani zara mi zo chalai chen khaten na an lo mut pha ve le ze latin customer mizo ten kai mani vun ngei tur tak te in han siam chok le ze la alo mom chin le mai ani le distributor ang chi ang hi in nei ve to em nge nei te in han tum chawem distributor hi official takhian kan la nei lawa I millennium ason kan chen pa bena kan ti me organic hub so son dor pali panga vela hena davea aba khe chu distributor official takhi kan la nei law tu na hian I mithen kha chuan distributor te nei wala in hadam so tam te min tia I ma se kan thanem ngai ang khan an ngai lawang ti khlawa chu wangchan kan la tilawa lekin achon ke mani tho hi distributor angin kan om karing tu na chan ikan kop deu ve kan chu manufacturer kan nimpo ka distributor kan na retailer kan nimpo kan ni chu ani le hei mizo te na mizo mi puite ma mizo ku chuak nge kan han mu chawa bulin chana po thil olai ani lawa hetia kan mu le kan lo mu ang mai hi kan mu le kan she dang mai hi ni lawa har sat na tam tak te point ron tok chove thawin ka ringa khatiang ang khamin han share theite hinayam thil siama chuanin raw material si tu da chataila so yang khan packaging a bok khan kan boy ketimi packaging le transport a kan boya I antinan I kan bungra te hi kg somnga ten aron thlenga nga courier service ten local anga changjon min phur thlak sak du lo ta chon me cherwal chok kan thok ta dekhan kg somnga bag te ka thang kan pot thlat ron tro step pa te kan chang le kan lum ti ranga khateng khan courier service hi kan ne thalawa chan packaging po phai atanga lak vek ngai ta marketing angzong hi tun har satna kan nei lu tuklo timiang chu demand kha chu alo om ve top ke mani pon wa faka vakal kwala mi watlon ang po kha kan ngai lo ti khan mi khan alo du huam topa khatiang zong a chan har satna kan tok lo har satna kan to lo wang zo khan nuam kha ka de chu chan thian ka chun zom ni ta bering ka sia in latluang chho zel hani mo ko me o kala ma chuan kan customer te zara customer te atanga an feedback kamo nang mani pon in don han lom feng na te nei te to em nei ve thin negative comment em hi chu kan la dong lawa tlemin glomas hi soitop chan mai te chu alo sensitive ta a chenin athak de ulek ti anga complaint hi chu kan dong to ta maseba ka kha chuan kan la dong lu tuklawa ni tin me hian ti hian ani hnoi lai te hi an love story nga chuan kan customer te kan followers te an feel ka ti ve na chu engei dan po ti lo in message thui da win ron thonanga chati chuan ko ma cha ka manga ka ngai lutuk in zara ti ten an soya chan customer service ti thati ka tuma instagram a point bi zona hote te ni pohen chan ve ki kan tuma ni khada chang chon message somnga chan ni te po ma chan khada te po khan chutenga bung mu ka chan lawa polite dewa shilfia ha kan du china ka ate po khan inge mino chang thasi in fel si tiang te khatiang ka katan chon o anwam the ko be sumdong tan le abik takin entrepreneur stand page of mizo
te hi kan inzir kan ngai na sata kan ya customer care a hian tro ani le in products tung chang kha chu lo da thashi la na kina kan sei chun zom lenga e zon na eng po ni ro se abul chan tu ra poimo iti te kan zo de teng che nia ka sha tia ka ngai to ka sha chu mishing hian in e chakna le chaklo na kan nei ta antinan ka chaklo na chu keima chuan enge mashwai tu ni enge manin hai kwak ang hi ke chuan ka thiam lu tuklo ma se ka thiam thin chu mi ti to sai mo min chu lo ti la an ti hi chu thade wen ka ti thina college a po han ka ni shimshima neck inspection an nei don te khanin zirti tu midang ho chun hovek to ma se ke ma kha chu responsibility sense of responsibility ka om china chuan chan ka stay back ka chuan zirti tu te ka pui thina ke ma in hai kop tur he chanin ka thiam lo tu ka zon na ti hian antina mi chen ka chon pickle ten lo siam du ta du uluk luat lu ka wang te hian bu kan chan thei lo ta antina ke ma po tuna product pani chau kan nei ta ke po du uluk lu ka wang hian tun thlang yan thil dang kan nei thei lo thil dang ka ngai to lai khan thil dang tha ha ka ngai to le china chu wang chon a chang chon ti top chang mi nan soi sel don ma don lo mo ti top chang the ngai ta chuan midang pon an lo ti to pon midang aya tha te khana ti le the ta enge entrepreneur ti wanga idea thirlu tuk emo enge masaber ni tumchal te kha angai chong lo mi ti to sa po kha thil om sa reng po kha ai tha pon ati le the ta tiang chuan ka ti risk lak ve pop angai ti na ni mo eng po kan tuina lama han pen ve la business cha chu risk tak ania entrepreneur sa po kan lo tit fu lo pal ani pon idea thar aron piang le thina nual nan mang lawin tro so to bulton pot lo chuanin a in zir tak thei lo chuan in thiam mo thiam lo mo han chan pot se chuan kan tuina lama kha chuan a kong thar le ai thazok chu kan sheme nuwa kanin hai ko ve me ke manin bulton mizo thalai te kan tuna hi chuanin he entrepreneurs young entrepreneurs kan tam to rampona han enila kan he cho wa ho ve kan ti tu rang pon min e yan zong to ni amar chu hetla ya po kan roma po kan lo ti ve thei ve ka ang kha risk lak ngam kha hangai ni tero ani le zirna lama po in duai lo via wa kan ti te ang nangma ngai dana tia zirna lam hinge poi moi tia hemi skill training kan ti mo hi in akoi joking e poi moi ti nge ingai dan kan sei le chinte ya ta hanin han izona tia izot chuan confident in skills baga poi mo hi omlo chuka titur chukania ma se mishinga hianin background hi kan lo en lo thelo antinan soile ta chinela nancy po hi enge class 12 pass me emo degree ni lowin siam ta se atuna kalang hena kal lawang min he hian he is a skin specialist siamani hi tiangin an soi chinta chu wang chuanin skills hi chu apoi mo tur chu ni zo ma se mi hian background hi kan enzia ke ma pon ni tho antinan co-founder kalonita enge mania introduction an neya amni po hi doctor ni hi dentist ni hi ti khan answer thinta chuwang chuan mi hen background hi chu kan la in tho apoi mo ve ve itina apoi mo ve ve enge mi chen khate chu antenan enge thingtlang mi te le khazir har satna wanga le khazir thelo te pon ama tiang dan he chon tlem he chuan in kong hi chu enge thil hi chu ti ala har sadona chuwang chuan thei to pin BA talemo enge mani tal degree enge mani chete tali chu langai thei sham chuan thei sham chuan thei lo chuan ke mani generation ang chuan background he kan le ya kan le na entinan ke ni generation Z anti meng sha 1996 nu lama piang social media khoi tam ho hi chu tiang he chuan an care vak to loving ka sha an ni chu eng enge antinan drop out ni te an enge anin chuang in ti mo mate tu lai a chuan tero drop out te hi kan tam lu to ka amai ro chu zirna lama kan lo soi bel lo kanga zirna lam chu poi mo kan ni tina kan zirna hi atop thei lawa
kan tar hun theng pon ni tin in thil kan zir ta a begin degree in kan lo soi ta khata khan in zir na lampang kha poi mo tho ma se hi ti thei thak lo hi omve ni mishinga chuan nge chung le kan chung ten kan zir na turam support tu kan la nei te amoke mani kan tuya kan ti ve chang ani kha chuan in eng angpon entrepreneurs lama kha chon kal mai la degree kan nei na chuan i soyang in min pui do na ma se mishinga hen enge zirna lam ti thei lo hi omve ni chumi awang jo hem skill training skills iron soi chia kha kan skills amo talent amo kan ne thiam thil kan nei ni chong kha ni chena isoi boka khan le tai la risk lak po pakal top kha chon hlot chin na hi lo om chin ni chu soyang de chon chak na le chak lo na sha le khazir mi ni lo wa in sha chon zir to lo me tur ka thi me a chen tu endinan na anzong kan de kan rual pui te pon ta kumsop ni pakwa kan ni ta kumsop ni pakwa somthum bor competitive exam la pe chang achang chon enge a bright zong chon thil clear chu ni clear tu chu ni thauta ma se chang chon na tho hi an enge sarkar na lo hi na tho hi an she lu tuk wa hianin enge chung te ring in dikhan an la zir chang ning ka she tang ni atha ka ti lawa achang chon enge le khazir mi ni lo chon zir to lo to pathil dang kong dang chu om lu tukang mani line zong han thlan fat ta kha tro kan and example a chon ke ma he ni ta chu dental ka lo zir ta dental zir zo coaching class ka kala coaching class apo competitive exam hey MCS te hey IS dream battery dream ang khan tuna po hen mi po hen min enge ni zat deu ang hianin min enge min comment china dentist la chia ang ten ani lo le IS la chia ti ten hey dental ni si Facebook hair day ani chon an she thiam lowa hemi entrepreneurship he ke chon kalau tui ve boka chuan Mizoram a hianin thil export vak he kan nei lovin ka sia tuna COVID-19 a hena chiang le zwala thil chu kan lalu the thil thon choi har sa to pa thil thon chwa a har sa chuanin Mizoram enge ramdang in Mizoram hi enge kan lo depend vak lo ti hi chiang le zwala chu wang chuan kan zir na kha chu eng ang po khan ni se eng degree po nei la kami kha chu line danga kan lo vocal abik takin entrepreneur stamp page on eng het lama science po kha lo ni ro se man chang kai na kha om le nge ya zirna hian in antinan science a po khan in dental lama po ha ngor khen khoi big lo in personality te tin communication thengin in zir ve vek thawa kha aman na kha lo om ve le ze la tera degree eng line a po hian academic ne skill kha hakal copy na poi mo ve ni tera ani le tun lai chalai te hian he chalai program ani boka tun lai chalai te kan chip mol mo china na awang kan han ti chin in Mizoram te po he ki enge ingai dan na awang ti hi chuanin mi ril ro lang ma super to sarkar na ba ke ni kering lawa tu na chuan ania kini po inatringin na kan thokta achang chuan ka mut kor nen ten office ate ka kala kan inchi lem lo khan ka kala changan chinom te pon tun thleng hian eng na nge ka thohin shelawang mani pon enge tu lai ti chin in khai chuak ve zia hi min dia chan inatanga na tho pay to work from home pay to na an ngai lo office tlem office kal inchi de oflek nge bek ne na kal vel trol kha na an ngai ni keringa ke ni chu kut na thok ang deuh kan ni ta handmade na chu chuan in chei thei vak po khan ni lo de kan sneaker nen t-shirt nen kan chwa pe na rucksack te nen de kan kal da tu na chuan scooty te kan neya scooty ten kan impur zo ka ama chuan ke le bus le two wheeler taxi hi ni deuh to pa chuan chuan mi ngei da na chu kan na tho hi chu na zo om chu ni lawang ma se kan chen te ho po an lo za ti ka zot na sa te to ba sarkar lo za ni ka shelo tang ka in chut na sa te to chan ka profit de chang hen ka chut anga an mani hlong za emo an mani ai tam pan ka lo za ange ka lo tam jok dei ni and then an sum dong hi kan poisa mu za te kan soi thadu wak lo ba e mani po ka soi phong mm big chang lo ma se kan compare he chuanin ani ai chuan kan mut thajok thin baka mani tho hlo tak in tho har le in hlo tama kan in thada deu le atlem dewa thi kan chu mi chanem ngai mi ni pe chuan enge sarkar ate chuanin engang pon thok thala I hlo ngai anga thatchetan chuan tha sarkar na chu ase ke chu mi chanem ngai mi ni chuanin
nge tiang private entrepreneurship hi achaberin ka sia kan thu ber boka kan du khuna na kan thok thei boka te thok vela na kan thok teng kan de thok tran thei boka nu theng mudon theng in na kan thok sa sa the ji ko tangin ani le kan chalai puite mizo chalai tun generation hi kan in thak to viewing ka sia hi tun ma de ko chung kan tai malau kan tha chia te po kan tia hi ma se machine chu adjust thei chuang lo tun na a general in han sei tai la ara kan chalai te hi kan tai ma ve to itm tai a that si ho hi kala hu vak chuang lo ma se I tia achang chuan mi pat abigin mi pa lo thua phone khoi ring mu tur hi chun tama enge mon ti le ti achang chuan ka nga ve hi tai mak chu kan tai ma to chuan chu nu le pa te le emo midang te po hen nge sarkar na ringot thi soi pui lo se an na tho ang te po kha an tui pui chuan an thleng sang thei ti kha shat pui se isoyang de kan mi chi sang sang caliber thei chin to kan nei ta chan nu le pa emo chian te po hian lo tui pui se ke ma po kan nu le pa hen jep lawa chan win tui pui lo tok lo ma se kan chung te chat ve na chu ta tang thok tur te le emo chu dental ka lo zir ta poisa tam tak seng in dental te izira coaching class te kala iti yom ti hi min we khat ma min ti om ka shelo ngoi de to pa ma se info thu mi chu om shan chuang lawa chan nu le pan an poi mo ve na chu nge fakna thu kan mu lo hian nge kan nual ve thina etinan ke ma po kha Facebook hair nge dentist thacha te min lo ta chan ke mani confidence nei mi wakani lawa ka thil ti thi chu tiangin ka confi pui wak lawa chanang mani te pontian min lo kom ta min lo kom khan ke ma kha enge in la successful lang deuh khan karon om ngal ta kan kom du chai ti te khan kaman thleng sang to tiang ril lo kha lo om ta ke mani enge ke ma tang chuanin eng chen nge kan thlen po hi ka shebik lo ke ma chuan chan midangin min lo fakna te chumi khwa chuan an lo zuar renga an ti ten in van zau to an ti te hianin nge kan phur ta chuan in len zel kha kan du ta tiang chuan nie mizo chalai te hi in fakhik nge kan she kan ti don nge kan in compliment chin lawa hi in fak te mi ina until ti an thlotlin na te hi han in joy moi sakila ti khan in mi khan lo phura ti khan thlotlin na kha kan mu ve zel ani nakina chuan dentist atlachian ti to don lo che hei tuna itla chelo 2 years kum ni chung pon state danga te po in thon chuaka tuna changa kumnga kumso ma phei chuanin foreign keng pon arla kheng lawang ti hi ma share lo tro foreign na chuan thon chu kan thon ve to ma se mizo bok chun na ni thawa mo Singapore le Hong Kong ha chu kan thon ve nge mo chu a thleng thui to no chan kan customer den bo tha lo la ru Singapore ti shed de khan kan tia kan lo la ve me zela anuam ve khop me foreign na engma thil kala thon ngai lawa anuam ve lu tuk ta han chu alo mom le ma helai Mizoram chunga chu amo in lo thon chu kan tian notice ta te tin foreign thleng in alo thleng to nangma I lo mang bokin mizo te kan lo mani ti kha kan sei du atin tuna kum ni ania kum nga kum soma pe chuan kan thona na hi chuan in mal som na hi kan dong china in pathian mal som na pathian kan dila pathian mal som na dong tur po hian ke mani hian in kan ti ve hi lo ngai china hei te matakin in thok zelanga sing Asia ram me ni lo Europe lama te po hian in kan la hunu no lo wang te asai te lo ni tra body scrub kan ti chu mechanically in kan dead skin cells kha atitil tani engi a chatna te kan ti chuan amma sa bera chuan vun atimam atinunga kan vun texture ha allow ti chadeu tani kan vun kan massage hian blood circulation atitra a kan coffee body scrub a hian coconut oil bottle wangin vun ro tan a tha indian my mom de polo ne mala I khatyang mmc bam kha kan taksa omlo wangin kavuna momlu tukti durang kha a omlo ani chu wangin moisturizer emo oil te chu kan mamo veveka chu wangin in my mom ani po in taksa chu a khoro thawang
kan dead skin cells kan exfoliate hian kan cream mante kan vuna alo in heap chazok tani pigmentation dan po a chaboka entirnan zaknoi te cute khupte tan te po a chani ingrown hairs mul vuna lut tan po a chabok ani hetia kanin chul hliau hian kan taksa a stress te po kha atizia theya chu wangin stress kan relieve dan le kan vun aron lan chwa dan hi apoi mo ani coffee hian enge chatna kan ti chuanin caffeine hian cellulite po apui theya glowing complexion atan le antioxidants ani bok ani voi engzat nge in man the kar khata voi thum ni ta si vun sensitive tan chuan kar khata voi ni emo voi khatte po atoka ma si ni tina ti khachu a chalo ani tihian imamo zat ila anga itaksa a hi circular motion kan ti ang hianin inuai anga noi na sa lutuk lo ila chan chu sandpaper le thing ani lawa du le achya thea ani lo pon tui hlang chewin at leo ngal top thei ani chuanin adu le chuan demo ice cream hi kamanga idu du cream in noi anga chuanin result chu ingal hong donga kan huang hian anoi hianin oil coconut oil te po noi ka noi le chin ani Mizo entrepreneurs te tan hian in mason na hom thei shiat te min han share le theiam in la experience ka do han soi thei po kalani lawa tu na chan I kum ni chau kan na tia chuan I kema po entrepreneurship emo economics lampang business background ka nei lo ta ma se kema tangpon kan mu thei chu enge background nei lo engma idea nei lo tan po thil chu alo ti thei ti chu achiang ve le thawa experience tu nei lo maila chuan inia thalai te tan te po thil ti tur chu tamang chuan thil siam don shim hian I aral thei ang chi hi a logging ka sia antinan facebook te po alo zota chuan adang khan ma mo le belta antinan thil tar moi vel ang chi chu a tha thawa ma se a omreng don ta chuan demand kha a omreng thei lo ta chuan entrepreneur te emo business idea nei tan chuan a thei chuan thil ral thei chuan an man le tur ang chi hi idea nei thei se tha ka te ei tur ang chi te hi a lok an thina profit margin hi tran te ei tur a hian chuan ke mani ngor hi soila bak chu experience kan lo nei lo ta kan siam khan min an comment na ber chu a packaging hi acute ti khani ta chuwang chan thil kan siam he chuan a moi theng ber hen siamila tuna te po kan competition a po inge pickle pack na me ni hi ti te pon an soi sel ta ma se handmade anita chon local dewati khaka du ta ni tlema denan packaging chale lu tuk nge bur chadewa cover chadeu ti chuanin I an display chuan he company dang lian sa hoten khan an dan nawak kha omlo ta chuwang da klema local deu si moi ve deu si ati kha kan tum ta chan thil siam hian theme ne hi ngai ve boka antenan hi a color hi tleman no nal deu hlek kan thlang ta chan heta pot tlema ai zu zui deu hlek tur khan kan thlang le ta ama khan hemi coffee body scrub pa tan hian a sen lar deu hi kan manga chan ama sabera ni ta chu shal kha akal lu tuk lawa chuan thalak dun po khan amoi lo chan anu avar kan ti nu hian shal kha akal ta dewing ka sia avar kan ti khan tuna po he te po hi arong alo dan le de wang hianin customer te pon age ain anglo mo ti chang te pon neya heng te poi thak le nga ya chuan mani po in upgrade zel kha ngai ta chuan kha ba ka khan a packaging ba ka khan tuna hemi hi kan tuam mo hi hemi thau he ni ta kan facebook edinan pon lammi te emo Mizoram chung poni se order kan mo hian ti han kan pack sak home delivery aizol chung home delivery hi chu ti he chuan kan pack lawa ma se India Post vela kan thon tur hi chu ti hian kan peka chuan ti hian thank you tek te hi kan han bel via chuan heng an mu ti hianin again a bikin namdang bika te po a packaging a cute awang hemi te wang khanin an lom thei mema chan thil haute ni hemi ringot te mi then kha chuanin an ngei to chuak lo me thei ase thil haute tangpon customer ti hlim kha ani me kanin lo chu chuan heta po hanin sellotape ang chi hi ke mani brand ang khan kan ti ta chuan hetia te khan enge branding a khan
ati chang thlung ve ka te thil ho te anga lang ma ni se presentation na kha apoi moi tin me chen khat chuan in a ho e me an tiliam me the ma se adong tu tan chuan tia present anga an donga te an hnong vel khan anwam khan ti tan ani chupa eng ang products po siam chuak ta ila hi customer te na lom taka an lo pom the le an mu po ange moi nai tu rang te ukhanin tran la le zuwa ni o chan chu kan thil siam te hi entenan Mizoram chunga po tamdeu kan lo shal chuak thei ta Mizoram mizo poisa pon kan lo house thur thei ta competitive exam kan lo zir lai de khan economics kan zir khan ram mason tur ram changkang ni tur chan thil export items ne kha angai ti kha kan lo chiar ve zewa chan khami kha shereng chung khan export hi karil ro lang lian emema tuna chuan du ang chan export hi chu kan la nei tam lo 5% vel ba hi chu kan revenue hi chu export ba kan ni karing lawa ma se khoilai mall emo vel emo convenience store phaya te po ten lo omta se aza pui omlo khop tur siam kha kadua chutiang chan mala ka ngai ga ti entrepreneur sau te po packaging a hian alo mom thin le mai ani le kan hun te kan ti do don na yanga hemis Nancy Love Skin te yarin ma chop po in nei nge in karinga in ma chop ang te henge ti ma ba kin nei amin ha share le theim le natural handmade cosmetic anita kan team chu tuna han thil pani chau kan neta company a inti zau zel don chuan thil thar nei ngai ta mi te pon lo hne to me the mi te pani chong hi kan Instagram page a po mi pani chong hi kan ne kan post le tuk ka thil thar vaki kan ne lawa tuna po hen thil thar chu kan ngei to mega ma se kan shat angin enge COVID-19 awang hianin packaging te ingredients te kan la thei lawa khawang han kan la chop chuak lawa ma se zau zel tur chuan product thar chu nei chu ngai chu kan lo chop chuak rep tong product thar te product siam chuak to tur la ngai la hun lutak in pe ka wangin lom thu kan soya tin hemi youth program lo clear tu te tan hian skin care tips sama claim azo min han hui theam le Olive voina ka glow mask Nancy Love Skin ka ahmandan le engi achana ti te kalo soidona ahma sabera chuan engi ingredients kan ti chuan chia seeds te flax seeds green tea le orange peel powder anita chia seeds le flax seeds a hian omega 3 fatty acids te atama chuanin antioxidants an nibuka an vai ingredient chim hian antioxidants ni delve kanita omega 3 fatty acids chu inflammation te atizia thea chuanin maibol tan te po acha moisturizer chade upo nibokani green tea chu kan zawain kan sha anga a inchi te pon a noi chi te pon antioxidants polyphenols anita chu antioxidants chalu tukta kanta chuan orange peel powder hian vitamin C a omboka avaya khai khom chuanin skin tan tan apui thia flax seeds hi pores tan acha antia ma se pores hi re thi tak tak ni lo wangin engma permanent solution a omlo ta kart ne na mix ngat phei chuan vun ati eng pigmentation tan te po acha and man main enge kan share turte ama sabira chuanin treatment lak lai engineering chemical peel laser dermarolin ti te hi khatiang in ti lai chuan ti lo sha ma tha ando dia chuan biang tai chi ini chuanin hi itan product ani lo thei chan chu aron visual thei mi pa pon an mang theya no pangin an man pon poina chu a chuang lo kan maya uluk takin kan noi sop sopa kan mai le kan hong kha achang chuan a inrem lo thin ta ni ein glow le ka ti me chu wangin a kha to kin kan hong a te po apply ve ila acha kar khata voi thum ni ta se achenin ni tin aman the man tia ke po achang chon ni tin ka manga engtin ma enge side effects han ti tur chu amlo ta ma se kha khai ivun om da na ziran ta endinan vunin a tolerate the chuanin ni tin pon ni mang theta ma se ni tin kha khat ti khani lowing endinan kar thwani ni mangta kar khata voi thum ti te mangzom ta ila a mix dan chuan myro le skin tan ni tanin kurt nen hian a chabira bom de te po aman thea kurt hi athlum tur ani lawa flavor ani lo tur ania ma se chuanin a thur lu tuk tur po ni lo extra benefits in motor chu kurt hian lactic acid a oma chu chemical exfoliant ania vai ho pon ngonan an shat hi chuangin skin tan te po ati zia the
bông nụ tê hiền đào ra tê anh bông nụ tê bông man thế mà sen milk powder chú cả là mang khéo là wa cho nên chọn sầu khéo ngay chọn là wa bông nụ tê khar em hi chú mom lu tuk lo mo te katia acne prone skin emo sensitive skin ani cho nên tui pa ngai nen to pa mix hi a him mira chuan a mixture consistency hi tifu a har ko pa experience de hunan noi da mi thiamenga ma se spatula le mixing bowl len han noi a ol sambi ka fian nen to pai chuan a diag lu tuk chuan minute ni thum vel te ingal thia cho khanin flax seeds le chia seeds ti khan excess water kha an lo heap don tani Mizo chalai te zinga zirna lama po duai lo tak tak kan nei chho mek zela heng zirna lama chak tak tak ten entrepreneurs an han lu chil phe hi chuan zo fa te kan duai lo zia hi kan soi cham chi ya mishing te hian in thiam thil sang kan nei ya heng kan thiam thil mang te hian hlotling turin taimak na nen ke pen turin chalai te kan in som le ani e